East Teliamura Divisional Committee held a one-day conference on Tuesday. The conference was held at Chakmaghat Community Hall. 28 voters of 9 families left the various parties and joined IPFT. On this day, the present guests at the conference were firstly welcomed by giving a risa and later started the program by lighting a candle. A new committee was formed with a total members of 51 at the event. The new president was appointed to Ratan Deburma and secretary Dhananjay Riang. A total of 28 voters of 9 families left various parties and joined IPFT. This Teliamura Divisional Committee IPFT ini Salsani Conference Committee Reformation Division Committee ini अवश्य प्रत्येक 3 वर्षर अंतर कमिटी रिफॉर्मेशन खालामजागौ 2009 सिमी आईपीएफटी इस्ट तेलियामुरा डिविजन कमिटी जोंनि बेलाय स्ट्रंग लेकिन खराग अरण्य हयतेनो सारा त्रिपुराबो आईपीएफटी नि त्रिपुरालैंड सानतानिबो अनेक सांगांगै खाय बरंनि सुबा सुबाय बरंनि सामंतामनि अवदान बाय सारा त्रिपुराबो आईपीएफटी नि संगठन मजबूत दंगो त्रिपुरालैंड आंदोलनबो सांगांगो इनि हैनो हाय टिभिसेबो 3 वर्षनि बागै केटाल कमिटी अब खानानि बागै दिनै सालसारि प्रोग्राम आरो जागाबो जों कमिटी रिफॉर्मेशन खालामफैख्या डिविजन कमिटीनि समायबो थांबायख्या अ जागाबो गुबुन पार्टीनि गुबुन बदलनि प्राय 9 फैमिलीनि 28 भोटार 9 परिवारनि 28 भोटार केटाल खायै जोंनि आईपीएफटी बानावो आईपीएफटी आंदोलन आईपीएफटी त्रिपुरालैंड दाबिबो सामिल दंफायख्या अबनो जोंनि पार्टीनि बानायावहाय आं साबायथां मथंगो दिनै डीएस जनरल सेक्रेटारी ऑफ आईपीएफटी श्री खरंग शासक वर्मा बुद्धदेव वर्मा ऑफिस सेक्रेटारी श्री एडवोकेट दावनी देव वर्मा डिविजन सुनील देव वर्मा श्री बीएससी चेयरमैन बरनि उपस्थिति बनो जों बरनो श्री पार्टीबो जों बरनो लानो सबै नाहारका आं अमनो खबंनानि मुसुमो सारा त्रिपुराव दिनैसिनि वाटै नगरनि बिसिङाव फनो आइकाबा गुबुन बदल रक आईपीएफटी अ प्रोग्रामना सक्सेस टाउन होननाय लामा लामत्रं पाराव आइकाबा बाजार बाजार लामा का सलायखौ अब प्रचार खालामखौ दिनै प्रोग्राम हमया वाटै नगर आइनाय नाय अब प्रचार खालामनि बिसिङाव फनो दिनै नों नखना अल कुप्लुं एक हाताराव बर' कुप्लुं विशेष खालामसिनि त्रिपुरा आगोबै फैलायका आबादसिनि आगामी दिननि बागै त्रिपुरालैंड आंदोलन त्रिपुरालैंड दाबि आदाय खालामनायनिबो दिनै इयुथ्सनि फैगे अबनो जों जतनानो मोस्ट वेलकाम खालायो आं पार्टीनि अंगै आंनि पार्सनेल अंगै आं बरनो वेलकाम जानांगौ आगामी दिनाव बरनि बिसिंखै सारा त्रिपुराव तेवेसिया और सुनाय Minister Shukla Chora Nuatia, Secretary Sapan Deburma, BSC Chairman Sunil Deburma, Advocate Amit Deburma, General Secretary Minsing Jamatia, Assistant General Secretary Central Committee Buddha Deburma and others were present. Reported by Biplab from Chini, Khorang.